namukena kambe ka Master Xitsonga analyst Leon of course ta hi khela hi kokwana Africa leyi nga ta hi khi linka na Hosi Ngome Mr Post and also Mpanyas ndo nga ku trending swinene even then from there ta hi khi la hi big fan ya Hosi Ngome Mr Post Holly Gazano ke ri na yena still hi nga ta hi khi n'wi linka na Mpanyas so as previous updated mi nga mi swona vele swona Mpanyas a ri karhi a ri busy le ka studio xa Hlavusikiza a ri karhi a chayela swa team ya yena ya Khalanga Productions and stuff like that so a mi lo hlamala hi video ya kokwana Africa no yi nga yi endla vele ka something of course ra ti 11th of August so a hi twini ku yi rini kokwana Africa manjeni la manjeni before you put a video, one na smile. Men na kokwana Africa does link na GP the caterpillar no maybe ya dzana na le areds okay. Aye mijani matsonga magaza kokwana Africa. Yehlekisa. Sibuyele la. Itela Mpanyas lo ngifonela lokumzaye suka ndleleni suka ndlaleni n'wana sesi suka ndlaleni siya n'wathakeni la ku vona hi vona lembe lerwa lo ngifonela Mpanyas ni ku Mpanyas suka andlaleni i nga swi koti ku tshama i nga rhambiwa hambi wo bahita a yi twali hi ku i le ndlaleni suka ndlaleni eka tiko ra Ntswamba na Vulombe intwini Mpanyas ako hayi ni mitwini malume a ku vulavula na mpundu lowu aka lembe leri malume ni nuku emzayo loko fika kwala ni tirha hi ku hetiseka i kona le Mpanyas le Sikiza studio i kona hambi sweswi a ku vulavula hi video call vulavulani geragerani hi twa hiti ya n'wina ku mi hi tele na yini kokwana Africa ya jaha no hemba mavuno but a ni vele la na loko khila ni tirhisana ni post leyi nga fika yi tsaliwa hi Hlavusikiza la hi fike hi wena fika kombisa ku thanks for the visit Team Khalanga like a ku ri swilo leswi hlamisana na Team Khalanga vele na video clip mi swona vele mi rhanga phanda kha yi kombisa ku i ri ku ndliwa risimu ra Ngebe wa Marimba and stuff like that so kokwana Africa na ku hi na mavunwa ngopfu ku vele ku hi sweswi content yi va yi kha yi favora yona vele but ni vona ku yi le ku hembeni like a yi za swi va confirmed ku Mpanyas i ta va ka project ya Benny Mayengani and still a yi za swi va confirmed ku Mpanyas a nge vi kona ka project ya Hosi Ngome Mr Post yes tanihileswi a ni mi hintele khale yes ku na ti-problem swi komna ku a nge le ku swi laveni swa ti-new producer le Mpanyas le ka Ngove le but a yi za swi va confirmed ku a nge vi kona ka project okay wena mzane u ku byerini ni ku vuyisa mali ya mina le i ni kolotaku mzane loko a lo vuyisa mali yana a swi ta swi nga endlekangi leswi se wa delela na tolo ni ku fonerini ni rhuketela delela ngopfu delela kokwana Africa king ni ndla swilo swi endleka guys ni ngo tsandzi hi ntukulu mina no ngi destroya ni fonela Mpanyas ni Mpanyas vuyaleni ni vula ku veli ya wena a yi fiti kona kwala ndlaleni kwalani vuya ka kokwana a ku malume le hi koniya ku kona le vele Mpanyas a ri wa hina mi swi twini na clip liya yi nga tshama yi linkanyana so a ka maba ka Magic khwirero ni ebege this year ta block ani me mbele guys ku ta tika lembe leriwa kokwana Africa in the game na Mpanyas ni kona na mina la nsali ni ngo swalo swi nga nandiki ni nga ri kona ezondoni Hosi Ngome Mr Post loko zi sweka level leyi maranga mina I believe yi le ku hembeni kokwana Africa yes ku nga va na possibility yo yes a tirha ka album ya Benny Mayengani yes ya swi nga humelela in case mi boho hetela nga ha tirhisa na Hosi Ngome Mr Post I agree to that extent yes of course but for now se va sure yes ani vele ka Khalanga I think should i point leyi yimisaka kokwana Africa hambi yo ku beefeni ke or yo ndlivom we never know okay
ya ba hinkwavo Mpanyasi xi te na information hinkwayo na ku a xitidiyo xa kona ku dyiwa xinkwa xi nga toteriwangi xi vurile hi na vona i vula ku nga rhekodisa vana va vanhu i computer box lembe leri guys a ni kwatana loko mi kwata mi to buluka na mhaka na n'wina lembe leri na ta mi nyangatsa lembe leri kokwana na ta ku mi nyangatsa mi ze mi buluka a ndi nge endli nchumu loko u ta ka mina ni to ku duvula ni ku veka hansi once you come for bullet hi na maloyara na maloyara team Rangapanda team Pen ni ta fela kona la guys hambo vuloyi lebyi a na swi tiva mi ta vula muke why azonda mzaya wondla yini mzaya ni kolota 20,000 guys a mbalavuli nchumu hi swona yena hi endlaku leswinene hi la ku pfala makete sweswi la ku twa va ku mfonyofonyo sweswiwa king ya kagaza Rangapanda Mpanyasi guys n'wathekeni nge n'winana a hi nani vanhu va thyaka n'wathekeni n'wi siye kwalaha va bawuluka swin'we kwale dasana loko hi bifa hi nga katsi Mpanyasi a hi swi tiva ku Mpanyasi wa hina haku ni loko kha ni recall a ni tsundzuka a bifiweni Mpanyasi ne ya a nga se bifiwa a maybe mhaka a na ha munhu wa tinyimpi vhevhe yena kona vhele ku ri khale swi ri tleko i fan ya Rangapanda xikan'we na vo Salam the producer mi swi kombela ku the producer to karhi to tala va kha ti favor Benny Mayenga loko kha ni chekisisa me vo tala na the artist okay na ni tlha ni tsake ngopfu leswiwani a ni tivi ku wa ni tsakisa ka ha ri bona a ni tsakini too much swilo swa n'we swi le ku fambeni swi le ku fambeni swi le ku fambeni mavona tolo a ku na mfana luya wa Mzaya luya Mpanyasi le studio a nga ha ri kona hala ka n'wan'wathakeni hikuva a ni mfana luya i clean se a nga mechi na vahisa lava i fana a mecha na vanhu va clean kuloni a nga mechi na magwinyana magwinyana a nga hlambi lo wa Mzaya vhela ni ma swi tiva ta ku he na ha ri ko tirhene se Mpanyasi xi ze xi hlomuka xi panurile xi swi vonini ku hayi ndlala ya hluphe swivanhu a xo swi va ku fevha munhu kahle hi mbilu mara u nga ri ka yena problem exactly mi swi tiva loko Mpanyasi i khale xi kha xi fevha Rangapanda a xo va hava ndlela yo ya le ka muyisa loyi a xi nga swi tivi xi ta n'wi sungurisa ku yini mara sweswi xo za xi hlomuka xo ku a fok mina na famba xi karhele ku xaniseka mina na famba makwata ni ri n'wathekeni wena mina iphone swara a mi va byeli ku ni a ni hava mi tivi na a va vutsini hi mi tivaka mina swara ni hlambela xawareni daswa loko va ku n'wathekeni a va vutisi hina hi mi tivaka ivi hi mi byela va byela ku hoyi kulukumba loyi hanya na yena a n'wi tiva a n'wi tivela no munhu wa njhani no munhu wa clean a n'wi tivela sani ku vulavula yale mhaka kona so but ntwini wa kokwana Africa yo ku join because swi va confirmed as already stated ku Mpanyasi i ta a nga ri ko ka project ya Hosi Ngopfu Mr Boss ka ha ri swilo leswi nga vuheveheve but ku na post yin'wana hi nga ta khe hi landza vhelevhele eka siku ni of course ra ti-11 ta August hi nga fika hi tsariwa hi Soligezani Nukeri loko ni kha ni hi langutisa laha swi tikomba a ri karhi a threatena Mpanyasi a hi hlayeni swin'we George Maleko loko a suka ka Chiefs a ku u ya tlakusa career yena a rivala ku ri Chiefs hi yena star yena a ri the star there okay loko va n'wi faka ka first 11 for the first time a twa ingaku a nga dyisa zwane hi bench kama un'wana before u ya kun'wana langusa lava va nga le henhla ka wena ku ri va endla yini ka team va lo tshama or va tirhisiwa na
hikuva swi nga endla va lava ku dlaya team hi wena mara va nga ri na ntirho na wena. Centurion, as you can see, message walowo clear. So in other words is basically trying to say ku ri Mpanyas a ve careful hi ti-moves ta yena loko ri himpela la ku famba la kusuka le teamini leyi a nga la ku tirhisana Hosi Ngome Mr Boss va ka va careful because laha a nga ta kha a ya kona swandla a fika kuma ku na ti-star ti nga henhla ka yena leyi ma yi twisana mhaka leyiwa mi kuma ku yena a ri star hala loko a hosuka hala vo Centurion mara loko se a huma a le handle maybe for example a le ka vo Sikiza le mi fika mi kuma ku na ti-star leyi ku na vo Hlawu Sikiza o Raider swi vona ku na vo Dr Joy Chirimani mi kuma ku yena a fika va nga vi na that much impact hi ku vhele Benny Mayengani swi tiva ku i munhu loyi a ti fambelaka na Hlavu ma vona like in other words kahle Benny Mayengani u ti lavela mastering Hlavu xi va xi khomeni tintambu laha ma vona mhaka leyi so swi twala ku ri a huge threat yi taka from Solly Gezani Nukeri na ku va loko ni kha ni languta ti-statements ta yena in general i va kha a tirhisa threat ya ku hinkwavo vanhu lava sukaka le ka Hosi Ngome Mr Post a va humeleli hi xitalo a ndzi ni vola nga humelela so far i va right swi komba na ku loko va hambana na Hosi Ngome Mr Post swo ka swi handle swona vo Nomonde hi va voneni vo Msayiko hi va vonini swi famba in that line ma vona mhaka leyiwa so ya hi leswo guys loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela